Majang ring nomor undi 44 yang sampun saya ke inggih lurusan. Cek, oke. Beh, pake dampiah jani ramene, buene jani supet tengai, punapi gatrane semeton sami, beceng ye. Semeton sami seneng napitan mirangin satwa Bali. Yening seneng jani pirangan ye satuan tityangi nenten len ia wantah memurde iraja pale. Ada kone ketuturan satwa iraja pale. Reng wawengkon desawana keling ada anak truno bagus ia madan iraja pale. Geginanyane tuah mau boros ke tengahan alase. Ditu disedak dino anu, ditu iraja pala ngetengahan alase lakarang mau boros. Laut nyemak pirantine mau boros, mesusupang ke tengahan alase. Ritat kala entu, ada kone kidang liwaten, nginggalang iya iraja pala nyemak tumbak. Marau kana tumbak ke ikidang, tengkejut iya iraja pala. Ningehang ada suaran anak istri-istri angawang-awang. Di du laut iraja pala nyelehang mesusupang ke tengahan alase. Di tatkala iraja pala nyelengek langit, di tu panggihna ada anak istri-istri makebar di tu di ambarane. Ditu kone iraja pala pakrimi kone didiane. Beh, ada anak istri makebar di ambarane. Apa ya saja dodonan? Apa manusia? Apa ya donya? Apa ya betaro dodonan ah? Paling melahani jani lakar tutuk dogen subauli betenan. Nah, gacerita ane jani. Iraja pala suba ia nekat di tengahan alase. Didu kone ia ningalen ada telaga linggah pesan. Toyane ning di sisen telaga ni ketumbuhan antik-antikan sarwa bunga. Buen kone iraja pala makesyak sawireh anak istri-istri nentu kedon ring tengahan telaga ni. Sahane mesiram aja ke pepitu. Ditu ikai raja pala buku anak kasemaran ya raja pala. Sawireh tumben ia ningalen ada anak istri-istri keliwat cegek. Ditu iraja pala metu manahne lakar ngintip anak istri-istri nentu. Disubani iraja pala mantong was anis ingin. Didu kone bian iya pakrimi. Beh, mula sakan agak tetu seng dah di kepung, lacore tu seng dah di keledan. Ne mula jani sadian deweke, payu jani lakar deweke lakan nganten. Gelisang cerita ni, jani didu iraja palenge kedaya, kengken jebane. Apang bakatan dogen anak istrinya itu anggone kurenan. Di tu laut iraja pala nyemak tumbak. Kotekes lendang anak istrinya itu laut iyo nyaru-nyaru ben mesusupang ke tengahan alase. Ritat kalau entu kepanggihin iraja pala ban anak istri-istrinya itu. Ditu subana istri-istri itu masami makebar buen ditu ke ambarane. Nanging ada anak
Iya ngalih-ngalihin selendangnya nih. Ditu laut Raja Pala negak kone di sisen telaga nih. Sambil nyuling. Anak istri ini entuk laut makin iya Raja Pala. Sambil metakon kini. Jero anak lanang. Wenten ke jero mangihin selendang titiang. Napi jero sani ngambil selendang titiangi jero. Apang jero tata suning titiang puniki wantah terehan widya-dari saking swarga loka. Parab titiang ini ken sulasih jero anak lanang. Yening wenten jero ngambil selendangnya. Tolongin titiang jero anak lanang. Waliang jebos selendang titiangnya. Titiang pacangnya dia ngentosin. Anto emas, pipis, miwa artep rangusan lianan jero. Masaut lantas iya Raja Pala nimbalen. Adi kan sulasih jogek gidewo. Pangadi nawang adan beline Raja Pala. Beli dini tua anak truno nongos dini di alase. Anggon beli geno emas pipis mau arto brano tu adi. Ane jani ane dotan beli melat pesan kena beli nih lakar metalin radio ngajak adi. Semeton uning napitan metalin radio nih kang ya. Nggih nikah pun cawese. Toto adi supo cawese teken semetone. Nganten adi, nganten dot pesan beli nganten aja adi. Aduh, beli Raja Pala. Uling tuni supo bantiang narke kayun beli nih. Nah beli yen mulo kedo pai depan beli nih. Lakar ngangen tiang rabi. Titiang minyadi ngisinin kena beli nih. Sake wala beli. Ada pengideh titiang asiki. Di subane titiang lah piana adiri. Didu tiang lakar ninggalin beli. Muali malih ke swarga loko. Sanggup beli. Beh, apa adi? Ngelah pana besik gen. Nah. Sengkengken adi. Kali senen beli dogen kena hadi nih. Pangtaen dogen beli ngerasangannya asane nganten. Supo makelu beli sengtaen ngerasang asane anak lu. Sawireh beli dari anak trunu. Tuah nongos dini di alase. Nah, ane jani Raja Pala ngajakin iken sulasih ke pondok nyani. Laut makurenan termawi wahe anut lan adong pisan. Nyalanang swadarma pinake petani megarapang di turing sawahe. Semeton kacerita ngane jani niken sulasih subo iya mobot. Bobotane subo mayusa sio bulan. Rares emas putra adiri kadanina idurma. Di subani idurma metuh pidung otot. Di laut niken sulasih nagih pasemayane tekening Raja Pala. Beli Raja Pala. Nemula nyan paidan widi. Ane panumaya jani tiang patut ninggalin anake bulog beli. Muali ke swarga loko. Sadurung titiang ninggalin beli. Ada pengideh titiang. Tiang nunas mangda becik-becikan ngupapira iya icening. Hapang dados cat mesane melah. Turmawi guna dini dicagate beli. Hadi kan sulasi. Nemula nyen panumayan hadi marepet deken beli. Nah hadi. Kemo subuh hadi menjalan. Mewali ke swarga loko. Nenek hadi. Selendang hadi suud balu wali yang beli. Ingatan hadi. Di subahni hadi nekat gitu di swarga loko.
Tuna si canyen ibeli ngajak cening mangdes tate ngemolehan kerahayuan lan kerahajengan dini di jagate adi. Kacerita nih jani idur me subuh metuah dasetiban didu laut iraja pala makingke nangun kirti ke gunung alas. Laut iraja pala ngaukin pianaknya nih. Cening durma kasih hasil pesan hidup cening nih. Oleh cening subuh ketinggalin bahan meme. Puen mani, bapa masih akan ninggalin cening. Kemo ke gunung alas nangun kerti. Cening cuma apang dados cat mesane melah cening. Ingatin petutur bapane cening. Ingatan setateng rasti dibakti reng ide sang yang widiwasa. Matrisanya tetepan. Mau pinah lan mekena sane becek patut ditu pelajaran cening. To ditu di pesraman jerohe dukuhe. Cening melajah tur ngayah ditu nyenah cening. Nah amon to doken papengidang mituturen cening. Ane jani dumadak je ide sang yang widiwasa. State ngicenen bapa muah cening kerahayuan lan kerahajengan dini di jagate cening. Mesaut idur mo sambil ngejengis. Inggih bapa titiang ireng sepenikan bapa. Kacarita ane jani subuh ia idur mo malajah tur ngayah leng pesraman jero dukuhe. Jemet lan wikan pesan ia idur mo. Ledang pesan pekayone jero dukuhe. Sawireh idur mo enggal pesan ngresepen pepelajahan. Ditu disubane idur mo menek truno. Dadi sesai laut idur mo tangkil leng prabuana keling. Para tanda mantri, para punggawa nih mekejang pada uning teken idur mo. Tur sayang pesan teken idur mo. Didu lantas idur mo kangkat dados pernyarikan sedahan agung di turing purine wana keling. Sakewala disubane ia menek gitu. Tuseng pesan ia diidur mo lali masa witra saling tulung tekenin anak. Ditu ia setate keinget teken pitutur miwah ajah-ajahan jero dukuhe. Inggih semeton sinamian amunika aturen titiang satuane iraja pala yen alih unteng satuane punika iraga dados jatme sane numitis dini di tanah niki patut stateng rasti tibakti reng ide sang yang widiwasa. Nenten dados linyok teken pasemaya. Setate mapari laksana sane jujur. Tur setate ngeruruh keweruhan anggen nitenin kehuripan dini di jagate. Nah, toh. Ada gua memaling kuat satwa bawa subuh suwud. Badong mangupura ngabas petiang di petang. Tamat titiange kelintang. Gang rena sinampura aturin titiang. Pupoten titiang antuk para mesanti. Om santi santi.